بلجين كتبنا إن كتب سيسنا تسبه إننا من نويسنا ترجنك إننا من نيسنا ورقوت دربنا إرانو سيرني جمال آمنا ورب تيني هورين كتمنا قرأت الودني دي قندباتنا كنن فيدان هفنا إيمانا فايدان كان ربي ستدجانا مرتور قامتي نقد شرشاري نستري سمد ستاري الله الله يا ربي يا باري نتي أرامي كما كان غفاري نستري سمد ستاري نستري سمد ستاري السلام عليكم يا أمة يبو أمة مررا اسم فاي ربو محمد عربو كعواجي إسانا مغرا كبو عواجي إسانين ابن للبو كفد جالتي كفد ساجبو نمرا غدكو كدكو السبو نمرا غدكو كدكو السبو ككتاب لالي بروج كتبو كاكي كامبين سنو ككجيبو كالدنيا أمبا كان سبا سبو خرو خرامتي برون أولو قبو كايسا كنن لإدا إسا يبو ولنغي وحدا بيتلين ددبو كاف ما شارتي بي سبا سبو يوم اسقبعوا في مرتنو نببو دفني لك كاف كاي نبو كاف اسلفا متاعوا في يولين كبو أمو مهادسو وجين كوني شبو وفي الرحم باسو يوزاو نقبو وتعدر رقزيك أبيتي دربو أرهجي ويا حجا باسو غاري نصدري زمدو زداري الله الله يا ربي يا باري نتي أرامي كما كان غفاري نستري سمدو زداري نستري سمدو زداري السلام عليكم أمة مصطفى وعليك السلام نجلاد الدفا هجر واجبتو إسن اتهفا نافي إسن الله أغي والفا الفا حقا أرجي سمي حقا مرقالفا جرانو دون الله نقاي تقوفا نمفيا قبو قبي سلفا يوكاني دكبان أدى ديفا خنا فيا دبون دلقو أنففا هجين ففا مالي ميسي لفا لفا ربي التوام كون نقايا هنقفا لم نسو عجبا فنودي دوبالفا صدقوا بدا حجة خلفا لم نكنا تيبر بد الدنفا نكنا الرعون يا ربي نماري نستري سمد زداري الله الله يا ربي يا باري نتي أرامي كفا زداري نستري سمد زداري السلام عليكم جمع محمدي دجانو هاتيو أرافي برولي غفسين الهدي نهاغل شوغيتان في جنة الخلد دنيا نقوتم تو إمدم تغدي خنا هجين غاري سنكي دبون بدي يوغ بايا بايو نمني ديمو نگدي خما بيتين غلو يوم قباتي يدي حقا دنيا جرتو خيري منا غدي ابتدي مجرى فندرتي غدي يو نمار مالي واحد لحدي ربي توامكي يقوتم سوددي وان فاتح حجتي نفسي انبراني نصدري سمدو زداري الله الله يا ربي يا باري نتي أرامي كما كان غفاري نستري سمدو زداري نصدري سمدو زداري قرأمي كان ياتي كان دربا كنتلو لغتا كن وانا جائبا كن خلي لغتا كن وانا جائبا كما فون كان ياتو كان مالف دربا كون أني لغتا كن وانا جائبا كمولو لغتوس جرا عجائبا خبرا بوقا بي قرأ اللون جبا عنيان وجنا Bluetooth device is ready to pair. Solo ongeza kidogo.
I'm just online. Okay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبريان كينيا ما شاء الله يا بارك الله فيكم. مي أفوشا فيسبوك مي مالي جرتن فيسبوك نكون أكمل سنين جرا eega akkam isin godhaa isin jira isin rarraasu jira moo isin rorraasu jira moo akkam isin godhu jira eega afooshaa facebook eega afooshaan facebook tun oowuma gallakkisaa oolti eega namuu khalaas ajaba lujaab أجايب دبين فيسبوكات وانتبرنا وماداتي على كل القرى سجنتات يناد ورا إن شاء الله جل رب واباسو إيجا أكنا جدي دبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي هادو الرصيد دربه كم دربات الرأي. كم نجا فيارا. فيا الحمد لله. يا كجافير أنسي جافت شوف ده سونا شغلنا كابتن. والله قام سجله قدين كابنو يو نيت يو صداتي واتساب يراتي سجله إرجودن ديسا أكاسيو صدات وان صداتي أسرتين دبتين سبر رئيسي دين توري وستابرتي ناف لالله وستابرتي سيرجايا واتساب يراتي إن شاء الله وانا سر صدات واتساب متى إن شاء الله بارك الله فيك أنا مسؤول سوان بس الرجل تكو سرت أنا صدق كذي ولا كسينا من سني سوى سر رجلاته واتساب ما ترجع كسي أفوشا فيسبوك تنا ما أرب نو أجر قارو إن شاء الله جبار دايس جبار دا السلام عليكم. هلا. السلام عليكم عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت؟ طيب الحمد لله. جاهز جاهز إن شاء الله يا رب العالمين. أيه. في تقريبا تي في أنا تبدأ سنة ترني الرام في النبي كسم الراتبي لا أنتك نما تقوى عمتي سلا سنيرة هرمته دي فما سكوبانا دوراني إنك إنسان ممارا كونغا وين دقي أيه لا أنتك
yeroo heerumte gurbaan kun yeroo saniif islaamummaa seenee kuwitin jettu yeroo islaamummaa seenee keessa bubbulee dhalaaleetti kannuu qabanii haaduu hin beekne nama keenyallee dhabeessa. Yeroo sanitti nakaa itti hogguu godhan namni kun deebi'ee anamatti biyyatiin deebi'ee jechuu danda'a. Hoggaa kana ilmoon itti harte isin tun dhalte ilmoon san maal taati nikaan godhaniif sanoo inni eegala deebi'ee amantii biyya deebi'anii ati sabantii ta'e jira dholis ijaaniin jira dhayoo hajuutte. Duraan dursee duraan islaamaweetuma nikaa godhan akkasiimi. Islaamee nikaan godhamee oguu nikaan godhamee isillee nda salaatii kana jettee wanni jenna ani amantii biyyaan qabadde xiyyatiin deebi'aa sitti seefama oofalchee. Aya, eega gartee amantiiyyattiin deebi'aa ilmoon itti hafte ilmoon duraan itti hafte. Ilmoon itti hafte haa nikaan godhame hojii galan ilmoon itti hafte. Eegaa waytuma gartee nikaa godhan sanii akkuma nikaa godhanitti hojii ilmoon itti hafte. Oduma isin ulfa garaa qabduuti anillee amantiiyyattiin deebi'aa jeen akkasimi. Akka amantii sana wajjin hin jiraannu halas jettee egaa isin jibbee akkanatti jabatee wajjin hin jiraadhu jetteeni. Duraan dursee yoo gurbaan duraan kaafira ta'ee islaamawee fuudhan nikaa godhan taate akka islaamaweetti salaatu qabaa ibaadaa godhu qabaa taakkasani. Akkasitti duuba gartee odoo hojii jiranii isin ulfooytee maajiiratti inni gartee otoo isin ulfa garaa qabdu. Ani amantii diyyattiin deebi'aan barbaadu yoo kaja'u taate kafree jira. Eega inni kafree isii wajji jiraachuu dandeessu. Murtaddi ni kaanuu kutee jira. Sigaleemma? Isin akkasuma deemte ni kaan sanoo. Isin akkasuma deemte baddi deemte soo jira deemte deemte ni kaan sanoo. Injiru kaan ni kaan bara ni kaan giswa inni kafreettuu kutaan si nyiju jira bara. Kafarraan kutee. Yaani firraa kun barbaachisa. Maal barbaachisa? Maal barbaachisa kutee ni kaanii? Dhaammatee bara. Heerumuu dandeessi. Dhaammatee heerumuu dandeessi. Ayyee galatoom gaafii lammataa gaafachuu danda'a yeroo hundeessi yaallatin illee harkannu. Ayyee. Hayyee namni hedduu yeroo gaafii meeriyaa fi gaafatan tarmee fi jaalalleedhaan namni hedduu sagalee fi illee beeku mala eriyaa tiyya takka heerumtee eeguma heerumtee ijaarsa kun naan taane jettee gurbaan adda baate. Gurbaan naan taane jettee adda baate. Yani sagalee jireenya beekaa gaafachuu barbaadu naa gaafadhu jettee illee si gaafadhaa oksijeen beektaa amma isin heerumuuf deemtanii neerumaa jettanii na hiikuu didee. Inni na hiikuu didee ni neerumaa. Kana jettee illee rakkoo isaanii qoradhee iyyuu ni beekta namni dubartiin takka mumkin karaa riibaa bakka fedhallee haa taatu haaluma akkasitti kawaa wal dhabanii na fakkaatti maaliif yaani keessa woqqotee bikkuma sana na fakkaatti rakkanni isin itti jibbite illee ani hin beeku allaa waalam. Garuu diddee inni dheerii huu didee. Aya waan gootu karaa gaba dubbisirraa gabaabsa. Anamman heerumini dhaabbadhuun jeen dura hin heerumini afi hin jeeni isin heerumeetiin gaafa biyya galee faksiifirraa godhaa jettame heerume hin ta'u jeerreen afaan isaa sirra jira. Isaan adii maaliin godhaan hin heerumaa jettameetiin dhageeffataa jiraachuun mala muki dhageeffadhuun jeen hin gaafadha. Hin ta'u amma heerumuu hin dandeessu. Amma heerumeetiin gizeen galee faksiifirraa godhaan hin jirtu wanni kasii kitaabni kasii hin jiru jedhana. Wanni kasiin jiru amma isin waan gootu. Itti hime sheekana warra caqasaa jirta walumaa caqasaa jirta oofsiin jedhin ta'u wanni kun abadan lumaan heerumaan ayyuu kudii akkamiin godha akkanattiin taa'uu dandeeyaayi hin heerumaa biyya gidee galee faksiifirraa godhaa. Mee waan gootu yoo dandeessatti. WhatsAppiinis taatu isii akka gartee akka isiin gartee na dawwaltu na godhe waliin na dawwala taakka. Keessa hubanneeti. Mala wanni goona akkasii eegas booda gartee isallee illee nama sheekaati haga tokko maashaallah nama sheekaa nuti hojiillee wallaahi gallee agarree hojimallee mana tokkollee gallee yaani nama sheekaati kun hojii gaarii godhanii hojii jette wallaahi. Rakkoo isii beeynee qunnamaan jaa sheekana waar. Rakkoo isii beeyneeti isaas dubbifnee akkasii wanni goona inshaallah. Abshira iyyee dubbisiin jaallaa dubbisiin jaanayyee. Malee heerumuu dandeessu jeeni itti bitana. Odooni kaasaarra jiru heerumuu dandeessu. Galatoom iyyee sheekana galatoom. Jazakallah. Ayya galatoom. يا رب نور قاري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو. نيجرا صدق يا تفوفي.
شيخ قافت كنقو أيه قافنتي يا واي زكاة دابة أيه كرام شنتمر رانغم تك زكاة باسن جرام شنتمر رامبافت قبض سنة كسمت جرام سديت ميشن نقبضه لا جرام شنتم جرام شنتم قبض سنوما سنواتا كرامبافت زكاة جبه يفدو سن لا سي كان ما يسلمتي خلاص أيه جبه يفد نجت يا جرا خينيا أبو متى خينيا خنا يا أبو جباد دادين برسيسا وبليسو علماء اللي يا وجرتي على ما قيامات آخر الزمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بالملك سيروبا أي بي جدا إيه بيزي جدا دوغا أيه ما جدا غافينا ما غافتو دندا غافينا ما غافدو كنما تبينو تاتسيدي بفنا تبينو تبربان في هرياتي أبتني هرمو فيتي بين إراتيتي أيه رمو فيتي أبا إسي صلاة قبوني فابو دندا نغافيت أباني سي صلاة كابو جزيت وأكمي صلاة غوتمتو صلاة الدماء ولا فانتو يرون مرغبي چاني صلاة يرو مالي يرون براوي چا صلاة أتي تربان تكو صلاة تربان كان ديسا مو الدماء لا فانتو يرمنا صلاة جديني شجرت مان جديتا يرو نمرغ موتو نمسودا صلاة مالي نمسلاة نمسودا چوكمي بينره أباني سي كون تربان تكو صلاة تربان تكو يوديس بايتا كصلاة بايتا يوديس لما قرتي كجديد الصلاة يوته نخاو قرو دنده وليس بكافر سيقلي إنما صلاة انجالتو يخلاصي يو نمي صلاة جريش يرمالي صلاة أكستانان غا حكمي إسا وانغوتو رمخنا warri gartee ci jiru sheekonni ci jiru gartee murtii haa godhani isaanit dabarsa abbaan keenya kun akkana isin achi quba qabdanii ni beeytanii yoo namni salaati jedhani ishi jedha guyyaa namni fuudhee ogeessa wajjinidha qaama namni salaati jedhe ishuma jedha garuu salaatu yaani miikaa godhuu danda'amu yetti yeroo barsiin jechuu jira dhageeffadhu waan isin jechuu jiru dhageeffadhu ukti waa'ee isaa kana gartee sheekottiin achi biyya isaanii jirtu hubattee dubbii abbaa isaanii kana murtii haa godhaniif isin jechuu jira akkas amma nuti gartee irraan beeynu akkas namni tokko yoo gartee salaata gartee guututti qaadda lafaan hin tuyne taate kufriidha gaafa garii salaatee gaafa garii nama dhiisu moo nama sodaa rabbiiti moo nama sodaa namaatiif salaatu moo maali san ummanni jiru sheekonni jiru addanaa baafatu adda baasanii murtii haa godhaniif akkas anammoo wanta godhuu hin danda'u eeshi ulfaadha jazakumullah eeshi ayyee akkasii duba jara keenya alaamuma qiyaamaati kanamuu kamuu wal arrabsuu fi wal saaxiluu malee hanqannee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Oya sagalee keessa hin cufa jawaalan cufa maal jettee sheekh assalaamu alaikum waalaikum salaam warahmatullah halo hin dhagaya itti fufi halo itti fufi gaaffiin qaba sheekh ayyee gaafadhu birrii zakaarraa kan baafamu zakaa kana yeroon baasu birrii dhibba meeqa kuma meeqarraayyuu kuma dhibba meeqarraayyuu birrii meeqa ba'a kuma dhibba meeqarraa akkam ati kuma meeqa qabdaati waan qabdu ni mini kum soddomirraa gabaabduutti sitti himaa kum soddomirraa qarshii 750 baafta kum soddomirraa akkasii jaabbadhu deem akka qarshii kuma soddomarraa iyyuu 700 baasaa 750 baasta ishi rakkoon qabu gaaffii biraa ammoo ayyee gaaffii biraa obboleettii kootiyyuu jirti sagalee koo gadi qabaa namni dhaga'uun fedhu sagalee qabuun hin jiru asitti magaalaa afooshaa guddoodha tuni afooshaa tana keessa qabuun hin jirtu yoo ka sodaatu taate guyyaa biraa gaafatta inshallah sagalicha kee qabuun ni ulfaata amma
baafatte ay sagalee funyaan qabadhaa dubbadhaa yoo gartee ka sodaattan sagalicha yoo sodaattan funyaan qabaa dubbadhaa ulee akkasi tanaafuu jara keenya duuba yaaboo yaa ummata keenya hedduu wal saaxiluu tanaas arrabaa wali bobba'uu tanaas assalaamu alaikum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه كم شيء في نجاة؟ نجاة الحمد لله. عارفين قبل. أيه سيري كنا ونمني سيري نما اتصال قرآن هي كما تاني ورك نما اتصال وهنو. نما سيري نما اتصال ما جته؟ يونمني سيري كنا نما تقول سيري كوني قرآن كما جتني نما برنامج كيس نجيفت. أيه. ورك نما كانت تديمي برو كانت وما قبيني أنا ما كانت تسارو كان ماليني كمودندا. خكبيني نما تسيري قدو خنو ماليني خنا نما يوته قرآن أيها خكبيني نما تسيري قدو خنو ماليني كمادا. أيوة. سيري كبيني تسين سارا نما تسين سارا مي. قبيني نما سبرونا ما كان كيسو وتنمني سر برا في كان فني jira ucuba sani lafana ma kana ragan galatu indagana mo sirbu kayna ma kana kesatte namni tibe tufe jede yokini harka ba kana fay namni tokko danu turakkate jira manama mo zairi kakena ma kesatti ucufra wase sirbu kun fayyadum halkan yaro namni rafe hay halka yeroo gidee namni rafee qe'ee namaa seenanii ucufirraa baasanii sirbanii warri siirii kun. Warri siirii kun kophaadhuma dhufee seeneetii mana raagduu deemaa miti mana raagduu akkana godhi jedhee himaa fi yoo qabeenyaan amma masalan obboleessa kootiyyuu wofcoo minaanii qabaa jaruu warri sunis wofcoo minaanii qabanii wofcoo kana wal inaafuu jedhanii qe'eesaatti siirii saarani mucaan qopheen gadi bahee akka carraa fajirii sira saa 11 keessa qopheedha gadi bahee argee na'ee sodaatee ol deebi'e. Ayyee. Hogguu kana mucaan himuu sin sodaatee lama waa tokkoon xinnaa isiinis harkaa baatee booda gizee shakkiidhaan haasa'amee jedhu waan akkanaati argisiisaadha jedhee wanti godhamu hin jiru biyyooma ollaadha irratti jedhaniiruma dhiisanii waan akkanaa kana maaliin hiikamuu danda'a jedhanii gaafii. duraan dursee quraana warri gartee beeytaa ooyiruu namaatti siiriin godhanii ooyiruutti illee gartee amma warra ooyiruu namaa fudhachuu gizee fedhan ooyiruutti siirii godhan waan adda addaa siirii godhan ati siirii tanattuma qara'u quraana mana godhanii ooyiruu godhanii nama godhanii quraanumatti qaraan quraanumaa dhukkee irraa kaasa sigaleemma dhugaadhanii jirtoonni keessa warri gartee waan akkanaa dalagu harree gurraatti irratti yaabbadhuuti deemiillee numa jirti beeki magaalaa keessa akkasitti deemanii akkasii oofan mana namaallee dhufanii qullaa gartee gangalatanii warra shubbisuu jira wanni akkasii sanni argamti wanni akkasii sanni jirti immoo wanni godhan gaa rabbi namaa gargaaru dubbii siirii tanaan namni beektaa tuncufti wallaalummaa tooyida wallaala tooyida dhabaatu akkana nama godha namni kun osoo gartee tooyida islaamummaa tana gartee baranne akkana siiriidhaan waliin gabdaafnu waliin balleessinu tanaafuu yoo gartee namni kun dhugaadha amma laal gurbaan otoo subii salaatuuf gizee gabbee arge subii salaatuuf gizee bee argeemi arge subii arge sodaatee waa tokko dubbanne lammachumaan ofii isaatiif hinnaa'e beeytanii in rifata dhugaadha nama qullaa gartee gibbii mooraa keessaa jaffaru kana ajaa'iba tunillee hin baasuma girrimtiidha dubbii ajaa'ibaati haa ta'u immoo wanni kun gartee namni yoo gibbii namaa ol seenee mana namaa keessa gartee mooraa namaa seenee huccuu irraa baasee achii nama caffaru taate kana quraanumatti qaraan rabbi namaa gargaaru hedduu gartee quraana qara'u dummeessuu gaariidha inshaallah rabbi namarraa eegu rabbi namaa atiisu akkas inshaallah
جزاكم الله ربي سن راح جارنا تمريك ربي فدنيا رستنو فقصات وردوا يا ربنا يسوع آمين آمين علماء تاني تدوت رب رحمة أقولوف برنا والله قفا علماء سدفات دوه أرسي غيسا علماء دا كلام تور السدي نقدها الله رب رحمة أقولوف علماء تاني جوفا رب رحمة أقولوف السلام عليكم السلام عليكم الو اه وعليكم السلام ورحمة الله. أكم أستاذ؟ نجا أستاذ كافي كباب توقوا أيه namni rikaa walidhate walii wajji jiraate kee yeroo rikaa walidhatu rikaa isaat ta'uu jettanii namni tokko walii wajjiniin jiraata utuu walumaa wajjiniin nyaatanii jiraatu booddee deebi'ee rikaa walidhatee gisee wal fuudhu rikaan hin ta'u biti hin ta'u ta'ubachuu qabani toobatanii ka'anii walitti deebi'anii rikaa sana haaromfachuu qaban miti toobatanii rikaa sana haaromfachuu qaban sah yoo abbaan qabde obboleessi namaa gochuu danda'a miti yoo abbaan hin jirre obboleessi rikaa godhuu danda'a sah yoo hin baaman ammoo didee obboleessi yoo dide moo la jechuun rikaa keenya haaromfanna jennaa yoo didee obboleessaa didaa la baaman ichumti jechuudha inni kaan akkamitti ta'u jetta jedhee yoo nama harkatti qabee itti himangaa shari'aan akkana jettee namni odoo gartee badiirra jiruu yoo gartee oduma badii jiruu yoo gartee nikaa godhatu taate nikaan hin ta'u toobatan malee itti ulamaayini tanaafuu nikaan haaromfannaa jetteeni sigalee yoo inni didee maal goota gaa akkas itti beeraadhi sagalee keessan iyyuu ergeefii ture harkatti dide akkamitti godhatee nikichi jiru akkamitti wajji fakkeenya inni fatwaa ulamaa'ii biraa gaafatee dide moo mee gaafadhu jiin yoo ulamaa'ii biraa gaafatee gartee warri ni dandeenya jedhanii gartee fakkeenya wanni khilaafa qabaa wanni khilaafa qabaa khabiraa gaafate moo akkamii mee gaafadhu inshaallah isaa طيب اوكي يودي جو طيب استاذ اكبر كوره ودي دراچو ددو بيجي اذن ديس لك اذن ديس دداو بيجي اذن دي ما وري غرتين اذن دي ما جي علماء الروان جروف غرو رغدا غرتي دن دي مو تور غرتي سريدا اكن دن دي امنه تور سريدا غرو ورني دن دي ما جيس وان جروف اكس ان شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم أستاذ. akkana funyaan qabadhaa gaafa dhalaal dubbiin hin jirtu sagalee qaqqabiirra funyaan ma qabattee tumatti fufu arrafaatu ma qofaa jiraasa muhammad dura eegalee assalaamu alaikum assalaamu alaikum السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. يا ربي سفيديونو. كم شيكا؟ نجا فيا. بري دقا في وهي سنغا فكو بربادا. أيه. غافين كابو شيكا أمتما كبنيامو أمتما جا خنا. ما جته؟ ummata ija ummata budahan ummata buda ijanama nyaatu ijanama sent ijanama ogatti amma qur'aan rabba qara'an kana hin baanin beekama namu bukkee jiraatanii qoqqoba moo qoqqoba irraa cutuun guddoo hin barbaachisu jedhama mee akkami qoqqoba isaanii waliin jiraatuun kun nauma keessa asumatti nauma nyaataa nauma wajjin jiraachuun kun akka fakkaatame jechuun gizee gartee kan hoo yoo quraana yoo nama jalaa nyaatanii namni sussaabaa isaaniitiin du'e yoo ati raajjeefatte ni taamu kam
jechuun amma laalamma waan takka beeku qabda budaan nyaattee gartee chumaan du'e jechuu feeteeti moo gartee nama isin quraana irra qaraatanii tumtanii gartee keessaa haasa'u banta awdu quraan keessa qaraanii achumaan odumaa haasa'uu ittuma deebee mucaa sun achumaan du'e san duuba gartee wanni miti san budaa miti san jinnii seene jinnii gartee akka gartee akkuma wanniitti jinnii seenee cinqii godha amma fakkeenyaa yoo obboleettii ta'e takka yookaan obboleessa kee tokko yoo jinnii seente quraana irra qaraatee bahi yoo jetteeni sangaa gurraacha naa qala lukuu gurraatti naa qala wanni daaraa fidaanii namaara dhamaarre oduma gartee michiyoota na rakkuu yoo akkasitti du'e isiin amma ni haasoyti eenyu ati yoo jaaniin ani abaluu jetti abaluu kun ollaa keessan fa'a yeroo lamataa sheenee beektaa yeroo lamataa gidee hintee gaafa san quraan Olen itti karaate baafte ammas xiqqoo ture gara baate lamaatti dhufe. Ammas ti deebi'e gurbaan? Gurbaatti deebi'e ammas? Odumaa watwaatu achumaan dhukkubni sun itti hammaatee du'oofte. Laal waan gootu wanni jiru beeytaa dhugaadhaan ni seenaa ni seenti fakkeenyaa budaan tun ni seenti yookaan ijjina gartee namaa ni seenti. Gizee seentee gartee moonni kun akka jinni gartee sheeyxaana seenee tumta. Gizee tumte bayi eenyuati ana abaloo jaa abaloo kun yookaan ollaa keessan gurbaa kana immoo yoo gaafatan mucaan kuban qabu mucaan immoo kuban qabu si galu jira mucaan kuban qabu yoo amma sheektichi wayita gartee michiyyoo tana jinnii keessaa baasu tumee eenyu booti ana abalooti abaloo akkanaa moo ilma abaluuti ati laal sheekni waan akkanaa gartee godhuun hin ta'u maaliif waan kana gandi buuca fudhatee muca dhaqa akkasi gaaf tokko gartee Naayiroobii tanatti gurbaan muciyyoo isaanii keessa seene sigalee amma gurbaa sana nuu gaafadhe muciyyoo gartee abaloo ettee haasoyte eenyu ati yennaan ana abalu je abaluu kun gartee asii dalagaa qaba aboo ati jaartillee qabda muciyyoo namaarraa maal feetaa jaaniin daganii muciyyoo tamboo sigalee muciyyoo namaan seenne ati aboo maaliin seenaan kuban qabu sigalee wanni akkasiin jirti tanaafuu muciyyoon irraa ajjeese jaanii ma gurbaa san gartee ajjeesuun hin taatu jechuudha amma sigaltee dubbiin jinni wallahi ani ijjati tanaan hin arge suuqa wahiirra yeroo biyya turre tokkotti mucaa wahii bareedoo wahii takka dhuftee suuqa bitattee uggabaa tasuma argetti inni reefuu keessatti biyya alaa kanarraa galee namichi sun ayyee mucaa tasuma arge mucaan tarkaafii kudhanii tarkaafannee akkuma kufte san haya duboo kufte ayyee bakka mucaa tufayyite amma gara gashee immoo nama biyya akkana godhee saabaa isaatiin mucaan sun deemtee nama biyyi immoo saabaa isaatiin duniyaa taasisaa. Duute biyyoon wanni laal iji namaa ni jirti ija namaatii fi wanni jinnii keessaa baasan adda amma fakkeenyaa ija namaa kagartee nama ajjeesu ni jira iji namaa inni immoo numa laalee wayi muciyyoon numa bareeddi jaa. Isin laaltii way gurbaan numa bareeda yaa garchumatti gartee onneen tuqamtii achirraa gartee oduma gartee dhukkubsatu kay janamaatiin duuni jira maaliif rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi waan jee aksaru man yamuutu min ummatii baada alqadaa walqadar bil'ayni je irra guddaa ummanni kiyya qadaa fi qadaratti aanee ija namaatiin dhumaa je iji namaa nama jeefti iji namaa hamtu sigaleemma iji namaa hamtu tanaaf yeroo hedduu rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi Hasanii fi Hussein du'aayii gartee ija namaa tana akkan seen du'aayii godha ilmaan fi ija namaarraa eegan dhalaan xiqqoo iji gartee fuulli babbareedus niqaaba uffadhaa wanni janiif tanaaf wayi numa bareeditun wayi tun maarre sigalee wanni kanaa ni jirti wanni kun gartee iji namaa hamtu amma san amma tana atiyattu tun ija namaati exactly tamciyyoo gartee gurbaan laalee xiqquma deemtee kufte san achumaan saniin gartee sabab rabbiin sababaa godhee duute san ija namaati iji namaa baddu rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi gurbaa sahaabaa gurbaan akkana dabre gurbaan qaama dhiqaqii jira zaman ergama rabbiiti gurbummaan adiin bareedaan kun dib lafa jennaan waan jee rasuula islaamii itti fidan ergama rabbiitti gurbaan dubbanne akka feentite maal jennaan eenyu shakkitanii jee rasuula islaamii nama gizee inni qaama dhiqatuchi dabre abaluuti yaama jeen aboo hay akkama nama jeeftaati nama kuchiiftaa
gizee laaltu gartee maashaallaan jettu sigalee hay qottu dhiqadhuuf qaama dhiqatee silaama gurbaasan si yeroo san osoo beeytanii gurbaasan yeroo gartee agartan san beeytanii qottu duwadhu jettanii malaaqana yaamtanii harka dhiqachiiftanii yookaan qaama dhiqachiiftanii yookaan uduwachiiftanii miciyyoo san bishaan obaaftanii qaamaan dhiitanii miciyyoon kaatee deemti akkasii fayyee jechuun gurbaan sun ija namaati. Sun ija namaatiif jinni adda baase jinniin tanama seentee uleedhaan tumanii baasan san iji namaa tanuma kanatti onnee na dhukkuba dhalaan dubartiin ammoo fakkeenyaa dubartiin gariin kalee na dhukkuba onnee maarree maal jettee gartee irra guddaa kalee onnee maal ija namaati irra guddaa ija namaati tottolfattee faateenis afaan asirra baatee afaan diibeeffattee khalaas takka tiktook gubbaa fiidii tiktook gubbaarraa isii nyaachuu ta'an isii akkasii dalagaan faatee akkasii. الله حبيبي قال لي قالت الشيخ كان الشيخ عبد الرحمن والله رادي والله شيخنا كان جال دو كان نرتا متصدي تندرا غريب يكون دواي تنوغا دادا كرب الرحمن والله ما شاء الله شيخني شيخ عبد الرحمن والله دوي في خلمدا دست اللي خدوه علماء واللهتي اما تافرتمي اول قرايسو تري شيخ عبد الرحمن اللي نما غرتي سني عجائباتي او رب جنة انا كان نيسو علماء تنيتدو تنا اكمل غرتي علامه قيامه راي شيخ عبد الرحمن صنفان نما غرتي عمرين اللي غناتي قال ربي سبحانه وتعالى وانفدوا دلغا رب جنة انا كان نيس ان شاء الله علماء تنيچوفاو آمين آمين يا غلطهم جزاك الله السلام عليكم السلام عليكم سقلي والفول هلا دقا ما سقلي تقوتي ديقا قافي كب أيه قافر دقا ما جراتي دقا ما جراتي بفت استاذ يا ربي يجيب فنم أيه وقا سديتين دورة يجات مجاسو كودو جرايو cuman si jalan dah si fudan anjat. Aye si jalan dah si fudan je aye. Aye kesenang jadi, kesenang mutiu. Okay, kena jalan te orang ke tinggi jadi. Aye. Jangan orang kan kesenang fingir nani. Akan mau wal funa. Kesenang mutiu jasir kene orang kene kan mau berani anjat. warri keenya dhaqeenna warri keeysan naafsin kannani eega akkanuma wal fuuneeti eega sii gartee jaarsa ergannaa akkasii aya duba maal jettee natti jennaanin baqa nama cadhisee yeroo sana maal hin jenneeni garuu anamooti yeroo sanallee warri keenya yoo inni warri keenya dhaqe warri keenya yaani akka inni ishin jenne waan beekuuf akkas jedheen ani isa jaaladheeti miti akkuma inni irraa usuuf jecha warri keenya dhaqeeti gaafadhu jedheen jennaanin warri keessanii sinaaf hin kennanii akkanuma wal fuunee kaane egasii mootiin dhiqaa wal hidhannaan jennaan hin didee ni baqa achumaan si jaaladhaa baqa naan jedhee tumaan na jala deema baqa warri keenya dhaqeeru naquu naan jedhaa ba'e egasii ani mootii hoomaan beeku yeroo san ego warra keenyatti dhaquu diddamuuti yoo akkeessi faana deema eegasii wani isaan waa hidhanii faana mootii nuti heerumuudhaaf mootii waan na barbaachisutu jira uffata waa mara naa bitii jedhee. Ayyee. Dhagamaadhaan. Dhagamaatti fuufi. Jennaan achumaan bakka lamuu uffata naa bitee uffata baay'ee naa bitee eegeen mootii telefoona illee naa bitee yeroo ani halkan mootii yeroo ani bilbileetti niin jedhe yeroo san dhuftee warra keessan jala waliin bannaa naan jedhe uffata illee ofumaan naa bitee telefoona illee ofumaan naa bitee hundayyuu naa bitee jira. Haaya. Achumaan bakka lamuu inni eega sana marayyuu naa godhe sana hundayyuu irraa fudhadhee ka'ee achuma lamaatiin barbaadu amma ka'ee warra keenyatti maatii deemtu kun deemtu nafaa jedhee bite. Si jaani.
Aye. Ajaibat wallahi. Aye. Ini fana ade unda bilbila na chumana amma seki kaya bak ye kenetini akana na jira jirani kan de mi jere Aye. chumala mu ni de ega si ana finna to mol nargina biya de me berini fatati na to haram mo wa inka kala ma Wallahi Fatih ajaibat ati Fatih Muhammad tabata si qofa. Gafi ajaibat. Obboleen tanyatu waan jettu urbaan jaalatee kuma dhageessanitti inni si jaaladhe siin fuudha yennaan warra keenya dhageetteen warri keessan gartee nan kan si tana gartee hayan ja'u akkanuma wal fuuneeti gartee egas biyyoota gartee manguddoo ergannaa jennaan innillee na jala deemee na cinqinaan haya huccuus naabiti waa cufa naabiti si jalaan deemaa jeeni huccuus naaf bitee moobaayiliis naaf bitee mobile gizee sidda wale garte gabbai sinje chuma gabbai garte achuma walin banna nanje gizee hinadda wale hit yeedin dide immo churra bitadde mobile is nabite nafil nille do wali darkini abba khiye mobile tikhanne garte kuno gurban kuna kana ja ala kulli al odori narkin garte kharabi yaraba demte amma kuno garte maleni sasa naratte harami muakkami wangotu malaka saniza biti malaka sani zabi bikay ni jiru barbadi ni jirami islaw jira yatawno barbadi ti hala madami siame malaka sam barbadi malaka san garte izabi malaka izabi ti mumadi ergif malaka sa akas god inshallah Galato, malaka sa dafi kabin. Awo Fatih Muhammad tabattus nir. Fatih jab duratun. Aye, assalamualaikum. Wallahi jaib. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aye. Sheikh kam nagi. Daga kam fayame. Alhamdulillah, Sheikh gafita kan ka ba? Aye. Obbreza ke jara kotu bi ala sanatti intala takka wal jalatani beede Aya. sela dubbi tan bi jara ba tan sinje ka gatanuma Abshiru matimit. ga wal jalatan ganda bilbilatan ni khanu gora jani ni beede Aye. gandi ma allaga kashi kuma torbata mu fida janin Aya. aw ma allaga en kamno di dalanet wanti wona ni khanu gora jani ni yo ma allaga san fidu watan jani di yayi godani isaan illee biyyumaarra barra beekadhu manguddoo silkiidhaan itti erganii manguddoon itti wal daddabartee namni firaa wajji haasa'e. Ayyee. Duraan illee namuma hidda wal beeku namuma firummaa wali qabu gaa eega akkas taate eega san hin ta'uu janiini achi deebi'aniituma miyyoo sheekotuma gaa achi keessa jirtuun kottu ni haa godhe abbaan didee janiini. Akkasin ni haa godhanii ni haan wajji jiran. Wadi wajirani amma intalanille wali fayyani gandilama wali dufe wal fayyise ni khan tanakan isam malaka male jani kadida ni beita qajolot ragu bagabda wan siga fa naf davis gon desa isani nahiman operation khiyan fa nahime obreza khiya khayra buddati nahime malaka male jani didani nti yono khadatte ga sheekha yamani sheyni bira nti yono khadatte abane khana godi yetteni khadatte million ni sodate ya million ni sodate na njite beete ana namni sanama muta dubri isitidu dubri salama wali dubri tidu tida walebo million khagona ga kan inna malaka ngasa irrafuta male jeni ega kasintain inu man tawjeni ega kasega wo sheekha bira amajeni ga ega hongo wali yuma rabe yani ni khawa sheyti jayamay ni khago dani ega bodo ga gandi wali fayi akami ni khan samme ni jirani khan amma mi yolle naga wul dubi
نجرا nikaan ni jira maaliif annaan nama maan jirre maallaqa jee nama gartee intala gurguratu maallaqa malee nikaan godhu jiru in jiru wanni kasii Useymiin irraa dubbata zaadul mustaqnii keessatti irraa dubbata nama gartee maallaqa malee gartee jee kan onni godhu in jiru wanni kasii godhan kalaas akkas in jiru jazakallah khairan gurguruun in jiru galatoma tanamana du'a fadda yeeti sheekha fi ulfadda jazakallah galatoma أيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. Hello. أبو السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه سجرتات؟ يا شيخ يا بادية ربا هيسانجرة أكس يا ونما قرتي بكرة سني يجوا فكاتاوي إيجا يا شيخ يا نجي منا قبضة نما جرتا فيا بقجرات الحمد لله والمانو بقنو جراتي سيربي ورسنا درس أيه كافي أداتين كوا يا شيخ غافي أدانو تنقافتين أيه مه تنما بينو غافدوت إن شاء الله خير ما يا شيخ بنت جبتو دا والله نوما بيا أمباد نجرو أمداركا إسافو بيا ربا لغا دبين جبدو مه ودي سيابا أو ويخوني سنفته أو وغنا دبي قبا أما والله دبين جيتو خيسافو تا كان جواتي وان بيا كم مدير ترك ديرو سرمانا جايبين التاسع يجيم بس أتينا ما جين سولة ويان سنوانا تيم بخمالين بخيا شيخي يولين سنة جايبنا نستجيتي نجايبنا التاسع أنا من جاني برا يوفت مال جت ويا دا قدوة مسجدة هنا في صلاة الجمعة مسجدة عندها خنا قارمني والبيخن ورا دلائنو خنا سنو بيخني مسجدة دينية مفرع صلاة أيه خنا والله ويا دا كمان مسجدة عصري خواتي هذا كتير نما تكلم نبي تبان إقامتنا خواتي صلاة السيد بادية بيارباتي مسجدني نجرمو تسبالتين سنوغت باتي بكتون غرتي مغالار خرابادياتي مسجدني مو نجرا نمتكو خط صلاة نجرو مسجدة غيات دايت غيان دا غافري سن نمني دون دفني بس ادي رغدا مخريم ما بشاي وري غندا دفه صلاة مالي انغا خام بيتا نتوما صلاة بادية نروا سكون بادية تنياتي بني مي او في بو دبي هايا أكذي والله يا شيخي أدمى خواتي كامدة صلاة الجروتي جراتين بلاتون دفتة مخينا دعوتي بتخانا مسكينة فهمتي هاي بوليسني شرطان شرطان دفتة توما مخينا دعواني توما مسكينة تولما كاني هاي سيدوبان صلاة خاتي جبستين فيكين أيه يا شيخي والله أنا واني تيوم بيخو guyyaa kuma tasaati walleenu beene anuma salaati jiru dhufanii na duuba hidhatan nam sadii san haaya hidhatan kana dubbiin dhufte hayyee achumaan gideenii fi tokko dura dhufee hanqobaati yaan salaati jira cinaa dhaabbate gizee agartee rifatteeti qawwee fi huccuusaa uniformii yaa sheekh onneen na bishaan hoyteemi huccuu sana gizee agartee asumatti bishaan taata qabbanuma achi dhufaa bar qabbanin jedhu miskiin hayyee achiin amma gizee ummanni lamaan boodaa dhufanii inni duduuba deebi'e ummanni kaan dhufnaan warri isa booda xiqqoo dhibaayee dhufe tokko hayyee achumaaniin akkaan itti rukuu godhee hin beeku akkaan samii allah ilma hoggaan jee hin beeku wan sujuuda gizee sujuudu achumaan khayfraa deemee warrifaatuudhaan kophee hin guranne sujuuduma keessatti isaan dhiiftee kutteet
الله أكبر جيتما خاجل بكذا كوار بجيل بكواتني سامي الله لمن عمدا جيتما كذا سجودة بدو أجمان رفاتو دان أمتا سجود ثاني بران خيط ما في راديشة موصالة خطة هاي بافتة ديركا سنتوينه أنكوت صلاة مجرى أمني هاي ويا أجي والله شيخ يومني صلاة مجرى صلاة كستين جاب سويان سناسري دا ديرو مالو مجيتي نجايبنا تاريخ كم ديرو مال تنرجع جه गलते सलाते तू बा इमोते गुयू नु मां बरबाद गलते सलाते आगारी फातु दा मखरीबान ते अभी कफरी तू ते अभी रहेगा ने चीचे हाय एक चीचे थे बिका बादिया रहते कुत ऐसे उम्मत उच्च मखीना सानी तो आला लगिजार किता कर मरी फतावे ता वंकाना दोगा शकीन गोलिन अकस दोगा numari fatani aye akafi ya shagu ya san sanar dufte me akam yawo mali na rajira wani sir rajulu ga sala wani goru qabda asri gide chi sam birade imti asri te salatu qabda gana manna kuma na wajawwe arketi salate debi salate salanna na ye umati miti ba arkaba fatte ga isla rabbi dubbin garte imana yoo feranis garte si qaban yoo feranis si qabu dabum mala yoo feranis si qaban yoo feranis si qabu dabum mala khuwan arkarabbi jirtu sire tanafu ati sila warka bafatte na umajawwe garte deise bagarabbi sifasi aye iri fatte bar ummata gizar kite kuma jirtu follalta duga wan duga jet rabbi siati inshallah يا شيخ يا ربي نوري سبحان الله ربي سنادي رئيس دبين جب درو من يكا سنيفو أمو من خنيا إذا خيسر ركّا شجرا نمان قل شيء نما قواني سنو أو دبين سعودي تندو غرانا من ياتي أبولي سدوا إلا نوما خنيا خيدا جرو شوفاو خبيتي سيدا جرو خغرتي سعودي تي سيدا جرو ربي أباسو يا أبولي سو إذا أنتو وانمني غرتي دندون جرو nama keenya kabiyyatti dha jirus kasuuditti dha jirus yaa bo rabbi abaasu du'aayi godhaaf nu indagatina namayyu gartee du'aayi tana godha yaa dhiiro du'aayi godhaaf nama keenya kana du'aayi nama keenya kasuuditti dha jiruuf kabiyyatti dha jirus du'aayi godhaaf inje du'aayi gartee in irraanfatina amma dhalaan meewa dhalaa ennaan wayii yaadadhe dhageeffadhu suudii keessatti akkaan dhageetti dhalaan gartee hashiisha gartee gurguruu eegaltee dhalaa duratti hin tuqanii dhalaa sanaaf walii haru jiranii sa'ummanni keenya kun yookaa takka yoo dubbiin tun dhugaa taate akkami waan akkanaa godhan biyya islaamaa keessatti dubbii hashiisha gurguruu tana maan dhiifne yoo dhugaa taate an gartee hangam takka dhugaa taate hin beeku waan akkasiitiin dhagee yoon akkasii gartee dhalaan ilmoo gartee onni godhatteetuma jijala gartee gurgurtii hashiisha dhooyistee gurgurtii jechuudha ga'ee yoo san takkarra qaban dhalaa cufa gartee maasalaamaa godhan takka wanni sanni jirti talamada fasaada gartee nuti itti jirruus biyya suudii tana keessa fasaaduma keenyaarra koonuuf fidu jira dhageessanaa mi'oonni sin jiru fasaaduma nuti gartee dhalaa wal saaxiltee qullaa wal dhaabdee huccuu walirra ciranii laayifii walirratti wanni godhan kana kaysaa wal saaxilan kana dubbii tana gartee dallansu waan rabbi gartee wama asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum balaa isin tuutu harka keessanii fiddan yaa rabbi subhanahu wa ta'ala harkuma keenyaan dilli gartee namni keenya kaydhabee suuditti akkana ta'us badii namni keenya usee silaa ibaadaa godhee salaata dhalaan teenyaa salaata dhiirri teenyaa salaata sigale zinaa godhuu dhiisanii kaan achi buufatee fasaada maan dhiifne sigale fasaadas dhiisu qabna waan rabbiin feene dalaguun gaarii miti gaafachii gartee balaa waliin buusa rabbiin namatti badii nam tokko lamaatiin wanni kunillee ni jirti manni keenyallee naman dhagahu sigale akkas dubbiin rabbii furmaata hafidu inshallah du'aayi goona inshallah akasi jara keenya waan hedduu gartee nama aarsaa wanni gartee dalagamaa tonni
السلام عليكم تنافو ديرو فسادا هديفنو ديرو ربي وجولولو هديفنو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عكاك شيخ نوار فيا نقامي نقا جرتني نقا الحمد لله فيا يادو مالجت الشيخ قافين قوا آية قافين دياس واي كامباني ويتا كويتا تيانسي ماركت يا كامباني سني كامباني كون إثيوبيا كيتا كون بيودا ددا كيرا غيرو أمو بري كم كودشانين غلماوني بيته أرشي إثيوبيا كون كودشانين مو إيوا كارشيون إثيوبيا كم كودشانين غلماون مال دلقا كامبانين كامبانين غونغا ونني دلغو waa'ee fayyaa ilma namaatiif kanuma oomisha gaantilleen qaamaan deemee gargaaru ammoo akka barannutti leenjii keessaa fi yeroo ammaas uummanni nu dura gahaa guddaan hojjetas uummatu musliimaati Suudaan kaartoomiif qalma Naayiroobii Keeniyaa Soomaalee biyyoota adda addaa kana keessa jira Itoophiyaadhaas Adaamaa fi Finfinnee jira oomisha adda addaa dawaadhaa fi waan makkana kana oomishanii yeroo laallu. Saniif wanni kun akka amantiitti akkamiin ilaalama wannan hagisi seente boodan guyyaa 15 leenjii yoo qaamaan jiraatte qaamaan fudhata yoo moon jiraanne ollaa irratti leenjii fudhatte kana boodan gidee leenjii fudhatte boodan guyyaa 15 eebbifamtee sartifikeeta dhaabbatichaa fudhatte kana boodan ammoo namoota adda addaa kana kana jijjiirama kana fudhaniif ibsa adda addaa kennuudhaaf akkasitti maasii dabalaa deema miidhaan ka'eewwan. Maal ibsa adda addaa maal kannita maal fidda nama akkam gooteeti? Fakkeenyaaf waan kana namummaa akkanatti jijjiirama fadhu maallaqa kana baasee waan kana keessa hojjechuu fadhu fadhinnaadhaan timtee akkana waan akkana kana jedhattee yeroo leenjii kana qooddee fadhis leenjiitti baratte kana qooddee fi waan jettee akkasirratti jechuudha qooddee fi kana booda namni kun hirmaatee waan kana keessa hojjechuudhaan birriin sii dabalaa deemti isaafillee dabalaa deema. Saniif wanni kun akkamiin ilaalama jeeti. Awwa kaampaanii tana namni irra guddaan didu jira. Uummanni kun gartee uummata waan san dalaganii waan san godhanii gizee gartee ati si naqanii maallaqatti kannitee sigalee maallaqatti kannitee maallaqa kee baaftee doolaara 500 nama deemtee fiddammaas nama kana kaani sii daba maali dubbiin akkanaatu. Uummanni kun ummata gartee yeroo hedduu irraa dubbatan uummanni kun gartee ummata hattuu kaampaanii kanaa tana gartee hedduu didu jiran uummanni irra guddaan sigalee akka agarreetti gartee wanni isaan gartee faayidaa isaan wanni godhan takka nagarre dawaa fi maarree goonaa ajaan malee waan isaan Naayiroobiis ni jiran Sudaanis ni jiran biyya teenyallee jiraatan wanni kun gartee qoratamuu qaba ustaniitu maallaqa isan itti seenina ummata kana maallaqa itti seenina namni waan kana qorannoo haa godhu ittiin jarjarina maallaqa isin harkaa fixani ummanni kun akkas sigaleemi akkasi jira keenya dubbiin hedduu gartee waan fokkottuudha. Assalamu alaikum. Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz gaafin qaba. Araba walii galee yoo nama tokko fidee fi birri 200 fudhadhe halaalamu haraam. Nama yoo fiddeef. Wajjattu naa fidii wajjattu barbaadaa naan jetti nama saniin dubbadheef yoo fideef haraama moo halaal? Waan rakkoon qabu fiddee tiimtee yoo sii kannan. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Ayub gaafii biraa qaba.
diinatti dhufe ustaazaan hin beeku abbaa mana kiyyaa walii wal qunnamtii saalaa goone booda ofirratti arge haraama. Jechuun odoo walitti hin hidhaamini dhiinis dhufe. Laa hin argine booda arge. Oo nagarre gootoo jiraftan ni nagarre eega inni sitti hidhaame booda agarte dhiiga. Booda inni natti hime inni ofirratti arge. Idan duuba innilleen maayyirratti argee waan hin beeyneen Rabbi subhaanahu wa ta'aala isin hin qabu. Odoo immoo dhiinis jiru odoo dhiinis jirtu isaa hojii yoo raftee inni yoo sitti hidhaame na dhageeffadhu. Odoo dhiinis jiru inni yoo kasitti hidhaamu taate atilleen itti hidhaamuu hin qabdu yoo inni sitti hidhaamu taate nisfu diinaarii kafaltan sadaqaa jechuudha. Amma kana atilleen firratti nagarree inni immoo eega sitti hidhaame ifirratti arge. Kun nagarree jechuudha. Hin beeyne jechuudha. Gartee waan hin beeyneen waan isin hin arkiniin isin hin qabu rabbiin Allahu alam akkas. Ati isin agarree innillee maayyirra arge. Ayyee inshallah. Ma kama gaafatu ni safu yoo ettan. Hariiroo mashakkuma teessan tun. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekh akkam nagaa? Fayya alhamdulillah. Sheekh gaafin qaba? Ayyee. Namni gisee salaatu jiru? Amma fakkeenyaaf faatiyaa fixee suuraa biraatti dabaluudhaaf jechuudha. Suurmaan duraan ittiin qara'u kalaasii ayyaata 2-3 bira hojjetu dadhabee achumaan rakkoo bu'e. Faatiyaa qaraateeti suuraa eegaltee ayyaata 2-3 malee qara'u achi dhiibuu dadhabdee bira Allah godhettee rakkoo godhette. Rakkoo goote. Eeywa. Umar rakkoon qabu. Ni ta'a galaanni sun. Ni ta'a ni ta'a. Ayyee gaafin lammaffaan gandii arabaa kun. Dhalaa isaanii kanaa wal bira dhufaa gisee wal bira dhufanii dhalaan tun gisee wal geesse bunaa fi shaayii gisee dhugan booda maali burcuqqoo tana siinii waliin nuu dhiqaa jaan beektaa? Burcuqqoo tana siinii? Siinumarraa dhugan tana walitti dhiqaa jaanii beektaa? Dhiqaa jaanii irraa dhiqaa. Bishaan saana dhiqaniiti saanuma akka saanaa babaxee kana naqanii bishaan achitti dhiqanii bishaan isirraa dhiqan saanii aayilaandii xixiqqatti nannaqanii addaan hiratanii deemanii garuu san booda waan itti godhanii beeku garuu. Ayyee maalii dubbiin tun? Ni dhageessame? Ti dhagee dubbiin tun maalii jechuu feeteeti kasimi? Dubbiin sun maali takkaan akka jettee man kana ni mokkoraanii biyya kana gijaan ni irraan saddeen jaan. Ifuma afaan biraa wayii kutanii gijaan ni irraan saddeen jeen ifuma waliin nannaqatanii. Wanni tun shirkiidhaa miti yaani akka jechuu hiyyee. Shakkiin godhin. Hin barbaachisu wanni gartee atalaa jaaniini waan buna jalatti hafuus shaayii gartee jalatti haftu. Waliin nannaqatanii aayilaandii naqatanii akkam godhuu deeman maal onni godhan onni gartee hambaadha hafte tortora gartee keeysumaa fixu takka shaayii gizee dhugu namni keeysaa fixu buna gizee dhuguus keeysaa fixu sigalu jira isaan wanni gartee maayyiirratti waliin qaqqabatanii aayilaandii nannaqatanii deemaniif maali hin jiru wanni kasii dawaa yoo akkasii gartee dawaa kayaadan taate hin jiru wanni kasii atilleen hin godhin irraanfadhe majiinatti haa fudhatan isaanii. taate ayye akkasii duuba obboleeyyan keenya kagartee biyya Suudiidha warra hidhaa jirus rabbi haa baasu dubartii teenyaas rabbi haa tiisu dhiira teenyaas rabbi haa tiisu immoo isinilleen fasaada xiqqeessa jedha keenya dallansuu rabbiiti. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ayye. Akkam ta'e kana jaame. Fayya alhamdulillah. Mereka galanne rabbi. Abdurrahman tahu zaman kana naguma kawan ini mereka mana? Naga alhamdulillah mereka. Alhamdulillah. Gafin kawa. Ayye. Gafin dia
sa namni tokko sahaaba rasuulaa kan tahin maletti radiyallahu anhu akkan majjee waa'uu qishnaa waa'uu rabshaa godhuun tun akkamiin laalamtii fayyadu. Kan biraa ammallee namni tokko namni quraana qare quraana kana buuse kitaaba 30 kana buuse namni tokko du'aayii itti qalanii itti godhuu qabanii jaan du'aayii qalanii du'aa itti godhuu qabanii jaan yoo akkasiin taane oo maali jennaan namni tokko kan fayyummaan rabbii waa'uu wannummaan rabbii duraan itti katabetti taate akka mataan shir jechuufaa maaliif akkana yoo jettuun bara quraanaan mataa tuqee jaan wani kanaatu noo akkamii ta'etti. Yoo gizeen 30 quraana buuse yoo quraana kana gartee re'ee irraan qalin quraana mataa tuqaa kasimi sahaba ergama rabbi radiyallahu anhum ja'an akasi beekama rasula salawat rabbusani taabiyota immoo rahimahumullahu ja'ani fakkeenya imaamu shaafii radiyallahu anhu yookaan rahimahullah jechuu dandeessa waan takka wani dhoorkaan jiru rabbi irraa jaalatu jechuun radiyallahu anhu jechuun rabbi irraa jaalatu jechuun sheekh abalu radiyallahu anhu rabbi isarraa jaalatu jette abba fakkeenya afaan oromootti sheekh abalu kan akkana yaaboo rabbi irraa jaalatu jette sigalee namayyuu rabbiin akka irraa jaalatu ni feene moo feene ni feene moo feene namuma sahabaan tahiin illee yoo jaaniin waa takka rakkoo qabu waa takka gilii keessan galan radiyallahu anhu jette rabbi irraa jaalatu jechuu bara. Sigale radiyallahu anhu rabbi irraa jaalatu jechuudha. Sigale? Ani gaaf tokko nama tokko akkana namaan jiru dhagee wanni sun akka malee mataa keessan na deddeemte na dararu jedhu isanumaan adda baafatu. Darariin arrabaa sifirraa. Taanta lamadaa nama quraana 30 buuse ijaan buuse hifziidhaan buuse warri keenya gartee re'ee irraa qala wayi irraa qala. Ijoollee gartee gizee isaan quraana buusan gartee karamellaa facaasanii maal godhanii wanni kana godhan walaakin aslan shari'atti ani waan kana nagarre nama gartee 30 buuse saabaan zamana rasuula saabaan ergamaa rabbi taan warra gartee juuza 10 taan juuza 5 warra itti dalagu warra saabaa hifzii qabu warra gartee quraana haffaze akkana rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi re'ee irraa qalaa jeeni taabiyyoonni quraana gizee haffazan gartee imaamu ahmad qabi imaamu shafii qabi re'ee kanatti irraa qalama re'ee irraa qalanii takkaan dhageenyanti yaan beeku hadiisa hin dhagarreelle sigalu jiraami warri keenya immoo gammachiisuuf ijoollee gammachiisuuf waan kana ni godhan yoommoo laaggeeffadhu yoommoo gurbaa keenya kana quraana haffaze quraana ijaam 30 buufteen talti teenya tuni yoo re'ee irraan qalin mataa shirjaa quraana mataa tuqaan افتراء كجيبه خون قرتي وان ظلمي بلان نما جيستي شركتهم وان جرتهم قرآن كمي متانا ما تقو أيوه ومران متانا ما تقو مالي قرآن متانا ما تقو قرآن متانا ما تقو أيوه ده جاي كان ده جاي تامبرا تامبرا بيدا يبدأنا تكاو دم فينا كان تكانا مني وسما جولن دايم فان إلى تنار كان كبتي نمنا خنا يبدي نجوبه وقتا يبدي كنا ما خنا جوبه قرآن تكاراي جان قرآن تكاراي جان كليانا ري وانا أفاني بدا تقولي جان أفاني بدا أفاني بدا تجرنا أفاني بدا كمالي جنات أفاني بدا غرتي خاي بدا خنا ما بلبلتو وانتي نما جوبتو نما بلبلتي تاوان نما جوبتا نما بلبلتو أنا برايس تكارا دا أفاني بدا كم جايب أنا وامبهو أنا وامبهو ما دبين تنو كم يا شيخ كم duraan dursee nabiyullah ibrahim alayhi nabiyina salatu wassalam gaafa gartee ibidda keessatti darban qul yaa naari kuuni bardan wa salaama yaa ibidda gartee bardan qabbanaawa wa salaaman qabban nagayaa ta'ii jee rabbi subhaanahu wa ta'ala nama gizee ibiddi gubee quraana bikka takka irraa irra qara yoo gartee irra qaraanii amma nama quraanni nama ibiddi gubee quraana irra qaraa in agarre immo rabbi subhanahu wa ta'ala nabiyullah ibrahim wayta ibidda darban mal je rabbin ya ibidda sigale ibidda nagayatay khaqabana bardan wa salama ibidda qabana khanagayatay sandufte
immoo nama gartee maali ibiddi nama gube akkamalee nama gube akkamalee godhe irra qaraa argu baannus immoo ayatuma cufa yoo gartee akka rabbi irraa wanni godhu irratti qeessu mala rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana irra ni qaraata immoo an hadiisatti nagarre nama qodi ibiddi gube quraana kana irra qaraa antiyyaa nagarre akkasi akkasi ayyee jazakallah khairan assalamu alaykum wa alaykum salaam jara keenya duuba akkasi akhiran warra gartee idamtoota gartee biyya arabaa biyya suudii keessa jiru rabbi haa baasu furmaata rabbi haa fiduuf immoo warra kaan irraa illee warra barnoota fudhatu rabbi nu haa godhu yeroo hedduu fasaadni kun akka malee nama godhaa dhiirti teenyaas shamarran keenyaas dhiiroo wal zallamuus wal saaxiluus akkasumatti zinaas wal miidhuus haa dhiifnu sigalee akka rabbiin nuu tumsu in tansurullah yansurukum rabbii faa tumsinu salaata haa salaannu rabbii tumsuun ibaadaa godhu biyya arabaa keessa teessee baradhu ilmiis yoo ilmiis gartee si mijjooyne salaata kee salaati haraam namaan nyaatin zinaan godhin yoo fuudhuu hin dandeenye biyya galii fuudhi sigalu jiraami faatee atiis gartee bikkarraa si buusanii bikkarraa si yaamanii usteetuma gartee fiidee makiinaa fudhatteen dhagin muumma bira sigalee waytanni si yaame akkam yoo reefu gartee san huccuus bichisiiftee jalaan badin san tolchitee beek huccuu bichisiiftee immoo kamalee godhuu san sirrii malee jala deemuu dhabuu san tolchitee jirti sigalee maallaqa immoo maallaqa isaa maallaqa muumma gartee baankitti erguu qabdi san akkas tanaafuu jara keenya wanni irraa fagaannu zulmii irraa fagaannu haraam irraa fagaannu akka rabbiin nu sattaru akkasumatti gartee warra gartee hidhame ummata keenya ka biyyatti hidhamees ka biyya arabaatti hidhamees ka biyyayyutti hidhame rabbi gartee ka hidhame rabbi hidhaa baasu ka dhukkubsate rabbi fayyisu akkasii jazaakumullah khair jazaa wa barakallahu fiikum anga gartee yeroo biraa walitti deebinu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh